فَلَا خَيْرَ ف۪ي قَوْلٍ لَا يُرَادِ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ Allah'ın razıçılığın maksat kılbagan sözde jakşılık yok. وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَالٍ لَا يُنْفِقْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cümşalbagan baylıktan payda yok. وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَنْ يَغْلَبُ جَهْلُهُ حِلْمَهِ Sılıktığı, cümşaktığı, nadandığı, karızgöylüğü, karduluğu, açuluğu üstem kelgenden payda yok. وَلَا خَيْرَ ف۪ي مَنْ يَخَافُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ Cemele cemeleösünden korkup Kudaydan korkmasın kebir nerseni burmalap koygonlardan jakşılık yok. Cemeleöçülörдүн uruşup koyat, başka koyat, işten alıp koyat dep oturup dindi burmalap Kudaydan korkmuş bolgondordun Kudaydan korkkondan payda yok. Kudaydan korkaсын bu, aktı ak, karаны kara dep aytыш керек. Nafs özün özü kontrolda etken, özün özü jamandıkka buyur etken, oşo эле учурда жамандыктан тосуп тынчтанган дагы nafs болот экен. Oşo эле учурда кээде nafs özün özü kontroldan çıkanda başka da aylana çöyresi, qoğumçuluk je bala çakası dağı biraz tıyıp tossa buğa dağı şariat yol beredi. Özgöçe karıp kalgan, aksakal bolup kalgan ustazlar, damılalarda mına oşo kitepтерде келет, bul palança damılanın sözü başka. Oşonda жазып koyot. Bul tıyıu salınganга çeyinki fatvası, tıyıu salıngandan keyinki fatvası depçi. Kantip tıyıu salıngansa, soğudada dağı. Kede men bir nerse alam satam dedim, satıp ala beresiz. Biroq balam keldi dağı, Muhammed aka, bu Şumkar damla bilesiz 70'ten açtı. Bu 2 yıldan beri biz bu kişini soda satık aralashtırbay koygonbuz. Atam biraz akıllı ketip kalgan, karıp kaldı, karılığa moyun sundu. Akırkı 2 yıldagı sodası jaraksız dese, kazı men satıp berген buyumdu kayta alıp beriş керек Muhammed akadan. Ne üçün? Karıp kalıp, aljıp kalıp kılıptır depçi. Oşol siyaktı mesele aytkan, fatva aytkan damılalardı, sottordu, prokurorlordu da uşetiş керек. Jaşı ötüp kaldı, tüyü, antkeni mına oşo kitepтерде келет, bunun fatvası jana tüyü salınganга çeyin. Bul malda jaş ele bolчу, bul sözü tuura ele depçi. Uşintip koyat. Tüyü salınganга çeyinki sözü, tüyü salıngandan keyinki söz dep, jaraksız degen söz. Anın sыңардай бүгүн да кээ бир инсандарды мына ошол эмне кылыш керек? Бала чакасы, айланып туган үрү кой деш керек. Башка ишти көп кетти, коюңуз. Башка маселени көтөрө турган проблема көп. Сакал менен жолго тийбең. Ошол жердеги аксакалуу сизсиз деп туруп, бала чакасы уялып айтыш керек. Ал өзү уялбайт. Пайгамбар хадисте айтат, эң жаман адам өмүрү узун болуп, ошол узун өмүрдү күнөө менен өткөргөн адам дейт. Кудай сактасын. Ошол жердегилердин эң аксакалы анан көтөргөн маселеси сакал, жолук, паранжа, өзү жолук салынбай, жолук чечкиле дейт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ошону туган уругу, бала чакасы кой деш керек. Ал өзүн туура эле түшүнүшүз керек, карып калды байкуш. Аял заты сыйлай, зулматай, жаман сөз айтпаңыздар, анткени деңгээл ошол. Бирок ошону тааныган билген туган уругу кой деш керек, бул шариятта бар нерсе. Дамла менин атамдын бул сөзүн эске албаңыздар, анткени бул атам карып калды деп туруп, бала чакасыны соодадан, фатва берүүдөн, мыйзам чыгаруудан тосуш керек. Кээде ушундай бул китептерде бар нерсе. Nafs özünü özü kontrolдөй албай калганда жандагылар контролдош керек. Мана nafsга тиешелүү дагы бир нерсе.